Good afternoon, brothers and sisters. The Chaplet of Divine Mercy. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You expired, Jesus, but the source of life, gasford for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fount of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gush forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen.
O blood and water, which gush forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless, and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Good afternoon, brothers and sisters. Achuta na po King Kasya Mayaldo naning novenaryo. King lagyuning igpa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. O Jesus ko, pibata mo ing maragul akasakitan, bang maginyang mayan ing krus ning ketawan, at ikami, mirinang keng masampat akabiyayan. O ginong menat boske kami, pepayla sa ulimi, pakiramdaman mo sapo, ing panalangin mit aklis ka. Ding marawak, ame marusa keka, pinakura ka, King Cruz, antimong kriminal. Kinawa kang danom at ding tampalasan, dininanda kang aslam asemutanan abdo. Itinaman kalibakan dat pamamalkarara, keka, yaing minye kaligtasan, kaya kami. O ginong menat boske kami, pepayla sa ulimi, pakiramdaman mo sapo, ing panalangin mit aklis ka. King Kalbaryo, tikyana ka ning alagad mo, kaya beya ingindong Maria. Tinangisla kabang ikami, angyang kapatak mong lwa, alakeng tatangis keka, pauli daring kasalanan mi, king kapamilatan na ning Birhen Maria, adwan mi ing patawad mo't pakalulu. O ginong menat boske kami, pepayla sa ulimi, pakiramdaman mo sapo, ing panalangin mit aklis ka. Mete ka, kay ba't daring amano mong igpa, karinggamat mo, ipanibala ke, ing kanakong espiritu. Megabakya, ing tabing ning templo, meralundumya, ing yato, miyat danan lang takot, ding memarusa keka. Dapot, king kamatayan mo ginu, dininan mo keng bayong biye at sikanan, bang makatuki kaming mitmong katapatan keka, at mirinang kaming dake, king pamanalakad mong pasibayo, ibat karing mete. O ginong menat boske kami, pepayla sa ulimi, pakiramdaman mo sapo, ing panalangin mit aklis ka. Dapat akapaglarinan, siklaw tapo. Uli daring kasalanan adepatan ko, Pakalulo gino, pakalulo. uli ning kasalanan ding pengari ko, kapatad at kaluguran. Pakalulo gino, pakalulo. Uli ning kasalanan ning mabilog, ayato. Pakalulo gino, pakalulo. Uli ning keta sanlog,
at kesyasan ding puso mi. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining kamwa at pali buntok. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining kapalmoran. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining epamangiling at keyalang galang kareng Aldo Domingo at piyesta. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining kapanakawan ampong dapat matulid. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining kanawangan at iskandalo. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uliring makapangilabot a kasalanan, alalabag king katuliran king bie, ring kontraseptiba at ing abortion. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining abuso at kapanyiran, agagawan ding tao, king yato, king kalikasan. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli daring kapatad ming mga salanta kareng kalamidad. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining pamangamit at pamanulak kareng marawak abisyo, lalo na king droga. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining pamandakurak king dangalan, daring tao kapamilatan ng prostitusyon at pamanabuso kareng anak. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining pamanabuso at kaya lang masabal, kareng kapatad ming katutubong Pilipino. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining gera at terorismo, kilub at dual ning bansami. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining pamanyapat kasalanan, pamakundangan king parang tao. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining pamanyalangsang king Santa Iglesia. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uling ing pamanupad king pamag-ayuno at abstinensya. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining dewakan amanyira king biedaring talasawa. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining keyalang masabal ding pengari. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining era pamamintu ding anak. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining pamanyalangsang king Santo Papa. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining kalabastanganan, amararapat laban kareng obispo, pare, religyoso, at madre, amakadaon king Diyos. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining kapalmoran, amararapat kareng kaya kang larawan. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining kaya lang galang kareng pisamban. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli daring abuso at marok apamang gamit kareng sakramento. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining dewakan ding kasulatan, amalmura king Diyos. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli ring kapatad ming Kristiyano, kareng aliwang sekta at kasalpantayanan, akinawani king indung Santa Iglesia Katolika. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli ring Kristiyano a urang sulong alub. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli ring makasalanan ami sa sakwil king Gracia. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli ring pakakalulong maghingalo. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli daring sablang magkakasakit akaladwa king purgatorio. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli ring sablang daralan kasakitan. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Esa mikawani kako kapilan man, ingas lagding divinong matamo. Itani kalame king pasbol ning tabernakulo, ing salawayan kong puso. Ninumopin nga ng kukutang San Pablo, ingating upayang ikawani na kami king kekang lugodo Kristo, ing kaligaligan, ing kasakitan, ing pangalupig, ing danop, ing kalubasan, ing panganib, o ing kamatayan. Daptan mo sapo, ing panamdamana, ing makaluko ng api ning malasinta, at king pamangilala na, king kaya lang pasalamat, ampo king kapanyalang sangan, adaraptana, malasoy sa aking sindak, tumangi siya sa sumisi at magkapilit magbayo, at miyeya king sintamo, yanasa. Kasya mayaldoning nobenaryo kang apong mama kalulu, pamigunam, ing magsalbat ay indong Birhen Maria at ing pamaylasan ning Ginoo, luklok tapo.
Pamamasang iba't king ebanghelyo agpangkang San Juan. King Lelening Cruz, atilo pakatalakad ding imana, at ding kapatid ng babaeng imana, Mariang asawa ng Cleophas, ampon ni Mariang tubo Magdala, inyang Jesus, ikit na Mariang imana, at ing alagad apakamalan na pakatalakad lakarin, nga nakang imana, babae, o yan ing anak mo, at king alagad na, o yan ing ima mo, manibat king oras sa ita, inampunan ning alagad king pibale-bale na. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Makanano na kang kaluguran ning kekang ima. Makanano meng kaluguran ning kekang ima. Aduan taking kekatamong indong Birhen Maria, ing panwanan lararing kekatamong ima. Anak ng Maria, ginuming makapako king krus, sa sambanda ka, paulining lugod mo ke kami, kabang makapako ka king krus, at makapalibot ka ring taong bipno king karalumduman ning kasalanan, sinlag ing paki, kalugod yung miinda, ikayong adwaning magsalbat, mong indumiya naman, uling binyeme ke kami, at anak na kemo naman, uling binyemo kami kaya. Kambena, ala na keng pitakutan nano paman, kabang atyo kami, lalam ning manto, ning kekang makaindong lugod. O Mariang indumi, tapat aalipan ning Ginoo, gawan mo kaming matapat, kang Kristong ginumi. Ipami at kabanwa, misamban yung lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuanin lumo ket tusulip antibanwa. Ing kakanan mi kingaldo-aldo, ibiye mo kaya kami kingaldo ngeni. Ampong ipatawad mo kaya kami ring sala mi kaya ka. Anti ing pamamatawad mi ka ring mi kasala kaya kami. Mga emo kaya paisaw kintukso. Nunay gapos mo kami king marok. Amen. Bapo Maria, mipno kaning grasya, ingino at ka, nuwan ka rin sa blang babay, at nuwan niya pa naman, bunga ning atyan mo, Yesus. Santa Mariang Induning Diyos, ipanalangin mo keng makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit kapilanman, manggaman king alananga. Amen. Panalangin, si Claude Tapo. Apong Mama Kalulu, kaniting taulingaldo, ning kaya kaming pamagnobena, tatangalan miya, at pigugunaman ing lugod na, ning kaya kang pakamalan ay indong Birhen Maria, matapat siyang mintabe kaya ka ba na ning bemo, at manggana king pamayla samot kamatayan king krus. Yain kaya kaming uliran, ning metong amatapat at talatoki mo. Lelening krus, makatalakad siyang migugunam, king kaligtasan, agewa mong ganap, king pamidawon mo, king bemo, para king meto yato, bestaman lungkot at payit, ing kayang penandaman. Aduan mi keka, ing ituro na kami sanang Mariang indumi, ban apusan miya, misisinop king sablang bagay karing puso mi, at matapat ami gugunam, king gewa mong kaligtasan para kay kami. Meto pa ding inulaning propeta Simeon, inyang midawon ka king templo, king mitaglusan ya ing kayang puso, king lungkot at kasing taram ding metong asundang. Gawa na kesang kalupang mong mamo at mapakumbaba. Ituro na kesa, nung makanano kaming sukat manalangin at maging makasaidyang sapyan ding amanong inapsena. Ani ko alipin ning Ginoo,
malyari sa kabud kanako, anti mo inggigkas mong amano. Santa Maria, matapata alipan ning Ginoo, uliran ding sablang Kristiyano, ipanalangin mo kami. Amen. Panalangin kang apong mamakalulo. Lalapit ko keka o apong mamakalulo, kambening beyatan ning kaladwa ko, kambering lingasngas at pigagap ko, kambering kapag subakan aarapan ko, kambering bage liligalig king puso at kaisipan ko, kambe daring pamangailangan daring taong kaluguran ko, kambering pamikasalat kainan ko, kambening mabulay akong kasalpantayanan, kambening matbud kong kapanaligan, kambening dimot kong lugod. Lalapit ko keka, nung makananong lepita na ka, nitang babaying kayagasan daya, bang kalupa na at agkilke, ang giyang inglaylayan namo, ning imalan mo at kumayap ko. Lalapit ko keka, nung makananong lepita na ka, nitang taong makiketong, bang tagkilan mo ko't pakayapan, bang linisan mo ko kaladwat katawan, bang dinan mo kong bayong biye at parasan. Lalapit ko la naman keka, ring pakamalan ko king biye, kalupa daretang taong memitbit, ketang paralitiko, at memusbos keng bubungan, bang ikuldas de. At ilapit keka, itang kakaluguran dang ating kapansanan. Ako man po Ginoo, buri ko sang ilapit keka, ding kaluguran ko, king biyebang ila naman, dandaman doring amano mong makapasno, at bang ing upaya ning kalam mo, munye bayong sikanan, karentud dang mangalgal, at may bugdang masiralog, bang enalamitakid pasibayo, o malili, kimpanlakad da. Lalapit ko keka o apong mamakalulo, nung makanano na kang lepitan, nitang babaying kananeya, amig makalunos alang-alang king masakita anak na, at menalig king degulan ning puso mo, ning lunos mo, at masabal ka ring alang akarapat. Kalupa na, lalapit kong anting asong manenaya, king pamangan ang mababalag king lamesa ning keyang amo. Lalapit ko keka, kalupa na nitang babaeng mi kasala, a umeda ng basibasan, detan taong mapanusga. Uling balo kong mapaglunos ka, ika mong bukod, makapanga mo, king sablang kakulangan ko. Ika mong bukod, ing makapanakap, king kamarinayan ko. Ika mong bukod, ing makapibangon kanako, iba't king pangalukmuk ko. Lalapit ko keka, kalupa ng San Pedro, inyang pepakit kakeya, at may bugyang lumbog king dinena, inyang ikat mengmengan, at may pasyag pasibayo king lugod na. Sumangid ng gewa, ng pamaglingad keka, lalapit ko keka, antimoretang alagad king imawas, bang kalupada, akayabera ka, king panlakad ko. At alastas ko, ing sablang mga palyari king biyeko, at bangking kapamilatan ding banal mong amano, impuso kong dirimla at daradumdum, mikapaliya at miyaslagan sala, at bang akilala da ka, potang kasuluda ka, at mirinang kung sikanan lub, marap pasibayo, kareng bage tatakasan ko. Susuko ko keka o apong mamakalulo, ing sablang kanako, uling ika mong bukod ing ginuko, at Diyos ning biyeko, ikang mabibye at mag-ari, kambening igpa, at ning Espiritu Santo, manggaman king alanangga. Amen. Paganaka, ing larawan ng apong mamakalulo, yapining larawan ng Jesus ang makaburol, ing santo, enchero. Ing makaburol a Jesus,
Eya me natiling mete, nune sinubliyang mebye. Ing panalangin tamo, sana mapupupos king pangamatay ng Jesus. Nune miras king pamanalakad ng pasibayo, ibat karing mete, ing pamanyubli ng mebye. Ing lungkot ning tao, sa miraras king pamagmalon. Nune kalupa ng Mariang Induna at Maria Magdalena at ding apostol, mapupos king tula ning pamanyubling mebye. Ing biening tao, sa mapupos king kamatayan, nune pa ing turuya king ligaya banwa, makirake king pamanyubling ng mebye, ning ginutamo. Ngarang sinabi ring anghel, bakit paninto na nye, busal daring mete, ing mabye. Alayo kete, sinublining mebye. King lagyo ning igpampo ning anak, ang po ning Espiritu Santo. Amen.
Maya pagat kanapon po, brothers and sisters. Yabetala, king misang iti, ding makatuking kayadwanan. Kapasalamatan dari Belinda de Leon, Meredith, Rosalina Esteban and family, Dennis and Yoli Pineda and family, Danico and Kim Pineda and family, Dale, Jess and Joaquin Pineda, Puring Miranda and family, Rolly and Gina Miranda and family, Ferdinand and Dali Salalila and family, Sedi and Ena Salalila and family, Risa and Del Mendoza and family, George and Joyce Miranda and family, Rodolfo and Lilia Pineda and family, Rosel Pineda, Tay and JP Huco, Melissa Hilario, Carol and Rick Francisco and family, Christopher and Dinky Francisco, Richard and Abby Francisco family, Jason and Cherry Lagman family, Irene Obreo and family, Mr. and Mrs. Porissima Arozena and family, Gina Aguirre and family, Lynn Alde, Marian Torres, Torno and Alianigi family, Jay and Lai Samson, Maria Nazaret Lopez, Nick and Luna Lopez Calaong and family, Era Calaang and family, Lirna Chatco and family, Ruel Bautista and family, Glenda Alquero and family, Carlos and Nora Pateño and family, Theodora Manansala, Aurora Salvador, Maria Cecilia Policarpio, Rowena Lacson and family, Berenice Eregazi, Amiel Gabriel Guevara, Nolan Kevin Sakuma, Alden Lacson, Rex and Frida Villanueva, Tanueco and Enriquez family, Norma Gozon, Sunday and Let Basilio, Rolino Tobias, Seferino David, Lisa Aquino, Marites Jesmundo, Joe David, Elizabeth Maglalang, Alex David Laibuan, Nancy Salonga, Jamie Pino. Para king birthday ng Prias, Norma Gozon, Marlon Erese, Gina Oliver. Pangaditala naman po rin kapag nasandari Jules Rosen Esteban, Osalito Esteban and family, Claire Zaira Cortez, Patty Pio Thomas Cortez, Rael and Kia Cortez, Tess Laus and family, Ariel Kyla Ocampo, Maria Loretta Sochanco and family, Mr. and Mrs. R.J. Lobo and family, Michael, Annie Sochanco and family, Dennis Marion Chua, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Richard and Chona Yumul and family, Martina Island de las Alas, Gerald Sibayan, Lovely Canlas, Rogelio Lacson Jr., Engracia Saito, Ariel Policarpio, Emeline Parker, Aurora Dunca and family, Milagros Chamson and family, Bobby Cortez and family, Ruel Dison and family, Mr. and Mrs. Maydu and family, Monela Maydu, Rosel Scott Meredith, Lynn Meredith, Avelina Intal Fines and family, Carmela and Erlinda Vicente and family, Corazon Salde and family, Mariette Passion, Dulce Folgan, Aaron Sikat, Ali Samson, Renji Samson, AJ Samson, Esther Medina, Alma Garcia, Mel Manangkil, Mark and Rowena Nano, Suji and Raquel Endo, Roji Enriquez, Raymond Arcilia and family, Myla Malonzo and family, Edith and Yuto Yoshida,
Elaine Katakutan and family, Erwin Katakutan and family, Sandra Mendoza, Alice Eugenio, Vicky Aguilar, Marisa Seng, May Sunido, Cyrus Seng, Corazon Cuellar. Yabeta na naman po king kapasalamatan di Ereneo Obrio and family, Mr. and Mrs. Porissima Arocena and family, Gina Aguirre and family, Lynn Alde, Marian Torres, Torno and Alyanigi family, J. Lai Samson, Maria Nazaret Lopez. Paraking malagwang kapaldanan dari Elizabeth Dilaney, Ruel Bunyag, Mapi and Shem Dungo, Miko Manalastas, Adoracion Caringal, Leonardo Malik, Vernie Intal, Don Manolo Lopez, Ian Constantino, Avela Constantino, Yuhan Arcibedo, Avel Tanueco, Remedios Deirit, Tess Roque, Victoria Lim, Gia Eliza Basil Jones, Maria Andrea Sigua. Pangaditala naman ding kaladwa dari Iluminada Giao, Roman Giao Sr., Antonio Giao, Juanita Puri, Daniel Jenny Dilaney, Angelito Suarez, Rosita Bondoc, Carmelo Lasatin Sr., Manuel Sochanco, Irene Sochanco, Vicente Fineda, Levi Laos, Rupo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Gueco, Cecil Tobiera, Dolores Calulu, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Abendaño, Noel Aguirre, Vicente Ong, Anatalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Abendano, Amanda Saguban, Marieta Abendano, Vincent Buenavista, Saturnino, Carmelo, Eusebia Alyanigi, Maria Torno, Luis Torno, Robert Masangkay, Eleuterio, Bilen Benjamin, Isaac Felisa, Renaldo Edmundo David, Isidro Vicente, Tito Saldi, Justin Yutuk, Patrick Jonas de Guzman, Alberto Pasio, Rogelio Lacson Sr., Anastasia Sakuma, Macrima Lacson, Prudencio Chatco Jr., Eulalia Avenojar, Amerita Chatco, Prudencio Chatco Sr., Azinto Pineda, Gloria Pineda, Angelito Pineda, Charis Pineda, Glenda Cerdeñola, Alejandro Bautista, Priscilla Bautista, Edgardo Bautista, Danilo Bautista, Romanito Bautista, Alan Alquero, Concepcion Lisa, Eleuterio Manansala, Salome Salvador, Victoria Salvador, Diosmido Mercado, Gabriel Coronel, Diosdado and Clara Tanueco, Edmond Tanueco, Rebecca Tanueco, Efren Enriquez, Chanel Cassidy Fernandez, Lisa Dison, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Noel Gamboa, Adonis Galang, Elmer Sagun, Edwin Sagun. Pangaditala rin sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan, king pakalulo ning Ginoo. Ing magmisa tamo po ni Reverend Father Gian Sagon, Popuri Reverend Father Ed De Leon at Rafael De La Cruz.
Anting beto nga pamilya, mitipon tamo, king lagyo ning ipampo ning anak, ampo ning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutamong Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, ating pamakisan betong ning banal na Espiritu mantabe kay kayungan. At keka antimorin. Pakamalan kong kakaluguran, makatipon tapo, kaniting tauling aldo, ning kaya katamong pamagnovena, pamagsadya para king kafiesta na ning kaya katamong banal na patulunan, iapong mama kalulu. Kanitipong banal na misa, pasalamat tamo, kareng dakala grasya at pakalulong pagkalub na kaya katamo, lipat na rin kaya katamong kay na nampon kakulangan. King kataymikan na rin kaya katamong puso, adwan tamo king Dios, ing kayang kapatawaran, karetang dakala penandit, aping gulot tamo king kayang malakaburian, karetang dakala penandit, aping gulot tamo king kaya katamong katungkulan, banantabayanan ding magkakasakit king dalan, ing gulutan tamo ing sarili tamong pangatao, ing sarili tamong gelingan, ing sarili tamong kabiyasnan. Manyawad tamong kapatawaran king Dios sa mapamakalulu kaya katamongan. Ginoong Yesus, parating makasadyang sumaop kaya kami kapamilya taning maragul mong kayo payan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo Jesus, ikang law sa lubtaglos Jerusalem, ban marap king pamaylasat kamatayan, alang-alang king kaya kaming kaligtasan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoong Yesus, ikang patnube miking kaya kaming pamanalangin karing sablang oras, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. King Dios sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa daring kasalanan tamo, iuli na katangan sana king bielang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ding kalamalang sukad mamagos lang iba't king kekang kayapan, bani pagdalara keng kapayapan. Ing biyemi kalamay iba't keka, patnubayan mo kesana king pamaglakbeme king biye, uling bukod mong king lugod mo ka rin ke maging ganap, at bukod mong king lugod mo ka rin ke mikasikanan. Iti adwan mi, king kapamilataning ginuming Jesu-Kristo ng anak mo, ang mabibiyempon magari kambemot ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, king tao Epeso. Magpakatatag kayo, king kapamilataning pamikasan metong yu king Ginu, at king saup ning maragul ning kaya kayang kapanayan. Isulod yung baluti, apig kalub ning Diyos, bang alabanan nyo ring sablang karokan, apasari ning Diablo. Uling ding kalaban nyo, elataw, nune espiritu lang pamuntok, ilaring at king kayupayan, at ding talapanibala, king karalumduman, amag-ari, king yatong iti. Ding espiritong kawal ning karokan, king mabilog asikluban. Inya isurjing baluting iba't king Diyos, banong datang naitang aldoning karokan, aso pilye, at kay batning kekong pamikalaban, manatali ko pamuring matatag. Inya magsadya kayo, babatan niya ing kekong awakan, king sinturon ning katutuan, itakapye king saluyo, ing baluti ning katuliran, at isulod ye, anting sapatos, karing bitisyu, king pamagsadyang, pamanaral, king mayap a balita, ning pamikasundo, ning Diyos. Idalaya parati ing kasalpantayanan, anting keng kalasag, gamitan niyang anting yangka, at pamatda ka ring sablang milalablab, ng pasluning marok. Isulod niyang kopyang bakal, ning kaligtasan, at gamitan niyo ing amano ng Diyos, anting espadang pigkalub ng Espiritu. Daptan niyo ing sablang iti, king kapamilataning panalangin, at pamag-amu-amu ng Diyos. Manalangin kayo king sablang oras, king patnube ng Espiritu, ing parati kong magsadya, at manatiling manalangin, para karing sablang pinili ng Diyos. Ipanalangin niyo ko naman, bang ibiyena ka na ako ng Diyos, ing istong pamagsalita, kanita, apasyag ko ing metmong tetagan, ing lihim adaralana ning mayap a balita. King uri na nitang mayap a balita, ako mituburan ko, inya ipanalangin niyo ko, king apasyag ke iti, kirmit mong tetagan, anting sukat, marapat. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Purian ye ing Gino, ing kanakong talapagluwalo. Purian niya ing Ginu, ing kanakong talapagluwalo. Purian ya ing Gino, ing kanakong talapagluwalo. Sasane nako, king pamakipagkal. Sasadya nako, king pamakilaban. Purian niya ing Ginu, ing kanakong talapagluwalo. Ya ing kanakong kuta, at talapagluwalo. Ing kanakong santungan, at talapagligtas. Kaya lubos kong tiwala at miligtas ko. Bibili nala, lalam kong upaya, ring bansa.
Purian niya ing Gino, ing kanakong talapagluwalo. Bayo yang dalit o Gino, ing ikanta ko keka. Bagayan keking lira kong apulo kwerdas. Ika ing babe tagumpe, karing ari. Ika ing miligtas kang David, at alasuyo mo. Purian niya ing Gino, ing kanakong talapagluwalo. Parangalantaya ing mayap a balita. Kristo Jesus, kaya katamong talaga pagligtas, leko na ingupaya ng kamatayan, at pepakilala na, ing biyala nangga, king kapamilataning mayap a balita. Inginuman tabe yake kayo. At keka antimori. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Gino. Di natang laking oras sa ita, ring mapila na pariseo, ngara kang Jesus, makokaketi at manaliwang lugal, uling burina kang ipapate Herodes. Sinabi ng Jesus karela, sabihan nyo ketang asong gubat ay ita, king papalwal kong demonyo at manulong masakit ngeni, at bukas at king katlungaldo aryan ko ing obra ko. Dapot kailangan kong itaglus ing lakad kong ngeni, bukas at makadwa, uling sukat mateing meto nga profeta, subali mo king Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, pamaten mo laring profeta, at pamasibasan mo laring tinubod na kay kaning Diyos. Makatapilan ning buri ko lang tipunan ding kay kang anak, antimonong makanano na lang titipunan ning gayindong manok, ding kayang sisi, king lalam, ding kayang pakpak. Dapote kabisa. Inyami paboren yang lubos ing kekang pibale-bale. Sasabihan ko keka, emo na ako akit pasibayo manibat ngeni, hanggang eko sabihan, panwana ni saning Diyos, ing daratang king lagyu ning Gino. Pakamalan kong kakaluguran ning maya pabalita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Bayo tapo magumpisa, buri ko pong ulitan kaya kayungan, at anyawaran, inginyawad ng San Pablo, king kaya katamong mumunang pamamasa, king kayang sulat karing tao Efeso. Ipakisabi ko naman pong mayap, bayo ko magumpisang magumilya, inginyawad ng San Pablo karela. Ipanalangin yu ko naman nga ng San Pablo, banibyen na kanako ning Diyos, ingustong pa magsalita, kanita apas siyag kuking mitmong tetagan, ing lihim adaralaning maya pabalita. Kinguli na niting maya pabalita, ako mituburan ko, inyay panalangin yu, king ipasyag ke iti,
mitmong tetagan, antimoing sukat, marapat. Balo ko po dakal taong mintakeni, magdebosyon ka nga pong mamakalulu, uling manyawad kayong kapaldanan. Amen? Dakal magdebosyon ka nga pong mamakalulu, uling manyawad tamong masaganang kabiyayan. Amen? Dakal lalapit ka nga pong mamakalulu, uling atin tamong buringaduan, at pepakilala ni maluwat na ling Santa Iglesia ng Diyos, anting Diyos na ning biye, at Diyos sa magkalubye. Amen? Pero sabihan ko po ngeni, ing Diyos akilala tamong magkalubye at Diyos na ning biye. Pakilala ya naman kay katamo, kay makapasubaling paralan, anting Diyos ang magdalang kamatayan. Diyos sa magdalang kamatayan. Kutang ko po kaya kayo. Nino na po ing kabang manggililang sibuyas, bayo lamang gisa, may sugat yung kayang taliri. Ala pong magluto kaya kayo? Palamunin kayo, ko magluto. Nino po ing anyang mga bityang kadena ng bisikleta na, may sipit ya taliri king bisikleta. Ako mo naman po ita. Ala, Superman kayo yata, ako manasakit. Nino po kaya kayo, may sugat na. Tasla pong gamat. Ayan, bala ko naman, kagaling na naman na pong mamakalulo. Nako, pegalingan, bala ko gewa na kong Superman. Siguro dakal kaya katamo aranasan ng may sugat, may pile, ako po yung taliri ko, yung tud ko, po yung bitis ko, tila pong diferensya. At karening dakalabeses sa reni, balikan tamo po yung kaya katamong karanasan, nung naning peka mo muna tamong gewa, inyang may sugat tamong malalam, at anyang may pili tamong matindi. At tatandaan nyo pa po, nanong milyari at gewayo, anyang may pili kayo't may sugat. At tatandaan nyo pa po, palagay ko alina. And I will remind you of the very first thing that you have done. Anyang may sugat kayo. Anyang may sugat kayo, tambing inulo ing sugat yo. Ing gewayo. Pinikit kayo, at buring lawan, ing sugat yu, ating pileyo. You close your eyes because you deny the reality that you are wounded. Seraming mata mo, and this is the very first stage we encounter when we encounter our fearful mortality. Denial. Denial. And this is the very first stage. Lalong-lalo na po ang ating taong kematen, kaya katamong kematen na. This is the very reason why kinabukasan o kaya rin ng mapila na yaldo, potang kayari mo nga balita ning kamatayan na ning kaya kang pakamalan, de nga liwa, daramdaman de pang magsalita yung karelang pakamalan. De nga liwang kematen, akakit de pa yung karelang pakamalan na may yangobye. Aliuling mabiheya pa, tatsuya pa. But because they deny the reality of the death. At yung aliwang makatuklas, karetang karamdaman dang alang panulo. Inimuri ni mumudadang danasan. Itanggida. Kumasakit. Pwedeng may kasakit ko. Kasalese kong mamangan. We deny the reality. We close our eyes. Denial. Pagtanggi sa katotohanan. And I remind you now, this is also denial. This is the primary historical cause of Jesus' death. Denial. Dimdam tamo po king kaya katamong ebanghelyo. Nga daring pariseyo kang Jesus, mako nakakeni, buri na kang ipapate Herodes, nga daring pariseyo kang Jesus. Nanong pakibat ng Jesus, sabihan nyo kaya nga sunggubat ay ta, Herodes, king pamipaluwal kong demonyo at manulong masakit ngenit bukas, at king katdungaldo, ariyan ko yung obra ko. Dapat kailangan kong itaglos sing lakad kong eni, bukas at makadwa, uling sukat mateing meto nga profeta, luwal ni Jerusalem.
Marahil alam natin, tiro da kaya katamo, manibat na niyang anak tamo, potangkot nanda katamo, bakit mete Yesu Kristo? Bakit harapan tayang ining katutuan ning kamatayan ng apong mamakalulo? Nanong parati tamong pakibat? Our constant response is, mete nga pong Ginoo, uling, baniligtas na katamo karing kasalanan tamo. Yun yung panitamong pakibat. Mete nga pong Ginoo, may kasakit nga pong Ginoo, uling, buri na katamong iligtas karing kasalanan tamo. Isto naman, yapin yan, ing epekto ning kamatayan ni nga pong Ginoo. But that is not the cause of Jesus' death. Because the primary historical reason for Jesus' death is political. It is political. Nanuwaring gewa ni nga pong Ginoo, nanong pisyag na, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to bring glad tidings to the poor, to proclaim liberty to captives, to set the captives free. Yan yung daralani nga pong Ginoo, inya pepa patere, uling pepa layano, re makasukol, deng masakit tinulo nala, reng bulag, pe bure ng manakit la, reng lumpu pe palakara nala. More than just a sacrifice of a holy man, in place of sinners. The death of Jesus is an act of embracing of the death of the powers that hinder the coming of the kingdom of God. Masyado ya po yatang mabayat yung sinabi ko ngayta. Ang giyang ako kaya po ay tinjan itang sinabi ko ngayta. Pasimplihan tayo po nung makananuya. Pepakilali Jesus karela, anting meto nga Mesiyas. Meto nga talapagligtas. Ingkutang. Nano waring klaseng Mesiyas sing panayan daring tao inyang panahon ng Jesus. Ang yan siguro ngayong panahon tamong ini. Makanya ning panayan tamong talapagligtas. Pepakilali Jesus anting talapagligtas, pero nanong klaseng talapagligtas ing panayan da anyang panahon ng Jesus. Nung ilarawan kay po makaniniya. Ing panayan dan talapagligtas, kalupa nini. Metong yang pangulong makapangyarihan, ampon mayaman, panto ng daring kekaldan, apat siya kano kaluklok na bibangon niya yung balen pasibayo. Makanya ning pangako Mesiyas karela, at panayan dang Mesiyas. Pota kanong luklok ya, magmura nga ning sabla, miligtas laking karelang pangayalipan, mibulos laking karelang kakaluluan. Isang mayaman at makapangyarihang lider. Ganyan ang inihintay ng mga Hudyo. Ngunit ang tanong, ano bang klaseng leader dumating si Jesus? Anong klaseng tagapagligtas dumating si Jesus? Anong pinakita ni Jesus sa kanyang mga kababayan? Lumalapit sa mga mahihirap, hinahawakan ng mga may sakit at pinandidirihan, niyayakap ang mahihina at makasalanan, binabangon ng mga namamatay at ang mga patay. In short, may dismayala ring kabalen ng Jesus. May biglala king panyatang nanining talapagligtas. Era lubos paniwala na makaniniyamu pala yung talapagligtas. Si Jesus ay isang dumating bilang isang nakakabiglang karanasan sa kanilang lahat. Parang pilay, parang isang malalim na sugat sa lipunan. The Jews were expecting a powerful and rich leader. And so they tried to deny Jesus and close their eyes. They tried to cover him up. At higit sa lahat, hindi lang siya isang pilay, hindi lang siya isang sugat sa kanilang lipunan, kundi si Jesus ay dumating bilang kamatayan. The chief priests, Herod the Tetrarch, did not want their power and authority to be challenged by anyone. Nagpagaling ng may sakit, nagpabangon ng mga patay, inangkin na anak ng Diyos. And so he was an encounter with the death of all they believed about the Messiah and all they believed about God. Kamatayan sa lahat ng kanilang pinaniniwalaan at pinaninindigan. Kamatayan sa matagal na nilang pinangahawakang kapangyarihan. And so they sought to kill him. Bayat na po, ne? Kutang. Nino po rin sinimbaken ni, atawsan niyo po yung sarili yung Kristiyano. Magtasla pong gamat. Nano kayo po, iglesia kayo?
Nino pong Kristiyanong sinimbakin eh? Aba, marinay ko po yata. Kristiyano tamo po wari. Kutang. Bisa kayo pong tuki kang Kristo? Bisa kayo pong tuki kang Kristo? Bisa kayo ngan po. O bisa kamong, o ting kamong buringan nyawaran king apong Gino. Bisa kang tuki kang Kristo, ting kamong buringan nyawaran king apong Gino. Potang kukuskusan may gamat at bitis siya po mama kalulo. Nanong lawe mo kaya? Genie o Diyos? Fairy godmother o apong Gino? Tutuki ka kaya o manyawad ka mo kaya? Kailangan tamo pong aminan king sarili tamo. Ban ka bang marano na bayo tamo nanong dapat tamong baywan? Nanuwaring panagkat ng Yesus kaya katamo? Sinabi na waring Yesus kaya katamo? Potang tilnan mo ko gamat at bitis, maburala ring sablang utang mo. Potang tilnan mo ko gamat at bitis, milakoy yung bukol mo. Potawaring sinabi na warin nga pong Gino, potang tilnan mo ko gamat at bitis. Kalaway mo king salamin, kalupa mo ni Marian Rivera. Aliwayan yung panagkat ng Yesus kaya katamong Kristiyano. Inginyawad ng Yesus at panagkat na kaya katamo, simple mo. Pero masakit ya. Nga na, nino maning bisang tuki ka na ako, ilingat ning sarili na, pusana ning kayang krus at tuki ya ka na ako. Yan mo yung panagkat ning Gino at ala ng aliwa pa. Nino wari naman kaya katamo yung bisang misakitan. At kasakit na naman nanyawaran ni ngapong Gino. At syukupin kayo ni ban milako ko kasakitan. O tagkat na ako ngayon mamusan king kayang krus. O tagkat na ako ngayon ilingad king kanakong sarili. Ninuwari naman kaya kataming bisang tabili king kayo pa yan. Bisang milako king kayamanan. Wari kabalbalan ning panagkat ni ngapong Gino kaya katamo. Hindi ba kabaliwan ng paanyaya ng Panginoon sa atin? Yapin warining maya pabalita. At may mga ayaw sumunod kay Jesus sa daan ng krus. Those on the top, the religious and political leaders, the devout and the wealthy. If you summarize it, nino rin ay bisang tuki kaya, mga mayamang makapangyarihang binabaluktot ang katotohanan. Mga mayamang makapangyarihang binabaluktot ang katotohanan. And the good news to Jesus, the good news of Jesus came to them as a bad news because it did violence to all they depended upon, to all they believed in for so long. Ano bang ginagawa ng mga nasa itaas na nag-ahari-harian? Pumipikit at pinipikit ang mata sa kalagayan ng mga may hirap na kamukha natin upang matakpan ang kanilang katiwalian, upang silang nasa itaas ay manatiling nasa itaas at ang mga nasa ibaba ay manatiling nasa ibaba. Akala natin normal lang pumipila, humingi ng ayuda. Kanino ba pera iyon? Akala natin normal lang magmakausap. Makisabi, ban paulo ka? Ngunit sa kabila ng mahirap na panyaya ni Jesus, mayroong mga sumunod sa Kanya at naniwala sa Kanya. Ting may niwala kaya? Retang mababalob. Retang pandirian daking lipunan. Retang masakit. Retang sabyandang mababaying sulapo. Imateo, Izakeo, itang leproswan, detang pikakasaman king lipunan. They heard the message of Jesus as good news. And they celebrated Jesus. Ngunit itong masakit at masakit lalawan. These little ones, detang mababa, ababangon, detang mababa, mibabangon, they become living witnesses to the power of Jesus. Dahil lang mahihirap at walang kapangyarihan na binabangon at itinatayo ni Jesus, ay patunay ng kanyang kapangyarihan ng pagka-Diyos.
kung kaya't pinagtatakpan at pinipikit ang mata ng mahihirap, ng mga mapang-abuso sa lipunan. At ito ang kinasusuklaman ng mga ayaw sumunod kay Jesus dahil mabibisto ang kanilang kasamaan. Kinatatakutan, pinagtutulungan ng mga umuusbong na bagong leader who challenge the authority and wealth of these people. Iuwari ako tangking sarili yo. Bakit kini namong Pilipinas? Karing ating mapangabusong leader, karin namo lang libreng edukasyon. Bakit kining Pilipinas, alilibreng pa magpaulo, iyo ako tang karing sarili yo? Bakit? Uling potang pepag-aral mo ring tao, potang libreng pa magpaulo, bibangon la rin pakakalulo, at ino makapalagding at siya pababo. Pansin ng taming malilyari king kaya katamong lipunan. Uling patse milyarita, yung mga nagahari-harian sa ating lipunan, mapipilitan silang bumaba sa kanilang kinatatayuan. Magbabago at bibitawan ng kanilang matagal ng pinangawakang kabuhayan at kapangyarihan. Ngunit nakakalungkot, emo puking politika malilyari ni, hanggang king mismong pisamban. Mapalad tamo kining shrine tamo kang nga po mamakalulo, panayang sa paking pisamban. Pero munta ka karing aliwang parokya at aliwang bansa, ting pisamban sa sarada nala, gagawan da nalang restaurant at museo. Bakit? Dahil nakala ng marami, ng mga nakakapasok lamang sa simbahan, ay yung mga malilinis, yung mga matataas, yung mga mayayaman, yung may i-offer, yung may bibigay na aircon. But Pope Francis reminds us, the church is a field hospital, not a den of the righteous, not a place only for the rich and the powerful. Ang simbahan ay lugar, lalo ng ating dambana, ang dambana ni Apo Mahamakalulu, ay lugar kung saan tayo magpapagaling. It is a field hospital, kung saan magpapagaling ang mga sugatan sa kanilang laban sa buhay. Kung saan ang mga hindi makangiti, mga may sakit at nilalayuan ay tatanggapin. Ang mga hindi kaaya-aya sa lipunan, mga nanghihina ang loob at makasalanan, dito tatanggapin. But let us remind each other also, while it is true that the church is a field hospital, you cannot be treated well if you do not admit your sickness. Eka maulo, ang gate mo haminan ng kekang karamdaman. Hindi ka naman mapapagaling ng simbahan, kundi mo aaminin ng iyong sakit. Kung paano hindi ka mapapagaling ng doktor, kung hindi mo aaminin. Hindi ka mapapatawad hanggat di mo inaamin ang iyong kasalanan. O sa simbahan, dito tayo mamahalin. Dito sa simbahan, dito tayo babaguhin. Pagmamahal na nagpapanibago, pagmamahal na nagpapalakas, nagpapatawad sa atin, upang sa paglabas natin sa dambanang ito, we can gradually change our lifestyle and become simpler. We can gradually change our mind. We can gradually love even the unlovable and the unloving. We can gradually care for our bodies as temples of the Holy Spirit. We can gradually carry His cross, follow Jesus, follow Apo Mahamakalulu in His death, so we may also follow Him in His resurrection. Sa manakakagulat na kalupan ng Maria tinalakad king lalam na ning krus. Naman naintindihan, mimwaya man mekad, pero may natili ang makatalakad ka rin. Huling balo ng inimindalan papunta king Bialanganga. Kung paano ang dilim ay siyang natatanging kalagayan upang makita mong liwanag. Ang kalungkutan lamang ang kalagayan upang makilala mong tunay na tuwa. Ang karamdaman ay ginagawang paraan ng Diyos upang pahalagaan mo ang iyong katawan. At kung paano ang kamatayan ay ginagawang daluyan ng Diyos upang maranasan natin ang buhay na ganap, buhay nating pinapangarap. Amen.
Talakad tapong ngeni at abe-abe tayang ipasyag ingkap aduan king Dios ding panalangin ning kikatamong balayan. Kapatading ipatangat syubanwa, balo na yung kailangan tamong yang etapa inyawad kaya. Nga tamong manalangin mitbong kapakumbaba ng pon kapag tiwalan Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king Santa Iglesia Katolika, maging metong yasanang iglesyang taimtim manalangin, ipanalangin taking Ginoo. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring sablang bansa, datang ya sa busaldangan, ing kayaryaning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring daralan kasakitan, at tagpundasaking panalangin, ingkas ngawan ning karelang kasakitan, ipanalangin taking Ginoo. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kaya katangan, mabiyasa tasanang mga ding maralas, at miyamasamas, ipanalangin taking Ginoo. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. Oy pamingat syubanwa king kaya kang ganaka at pakalulu. Makibatan mo saning kaya kaming panalangin. Datang saning kayarian mo karing pusumi. Dinan mo king pusong mapibabata, banarapan ning kapagsubukaning biye, at pamanyawop karing pakakalulu. Itiaduan mi kapamilatan ng Yesukristo, ihapo mamakalulu, aginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapanes saning ginuy ting daon karinggamat mo. King ikapuri at kaligayan ning kayang lagyo. King kaya katamay kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy pamimiglalang, tanggapan mo lareting ayining kekang iglesia. Manano na sanang iting Eucharistia, so panaking sumulong king kabanalan at kasalpantayanan. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Iginuman tabay ake kayo. At kaya ka Iyat nayo ring pusuyo. makayat na no, King. Pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat ampon matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numan karino ipa. Diyos king alanganggat lubos mayupaya. King kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. King dali selugod pagmasusyan miing kayang kamatayan. King mabye kasalpantayanan, papasyag ming kayang pangasubling mebye. King ganap kapanaligan, panayan ming panyatang ng mitmong kaligayan. Ulinita kambering sablang kororing angeles karin banwa. Daralit ming kekang ligaya, alang tuk ng kaming ang pupuri. Tunay kapin banaloy pa, iking panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king Espiritu buban para kaya kami, malyari lang katawan ng pondaya, ng ginuming Jesucristo. Bayuyami daon kusang lupking pamaylasan at kamatayan, kinwaning tinape, pasalamatan akat pinuri, pirasunet pinyene karing kayang disipulo at ngana. Tanggapan yeti ko nganat mangan kayo kaniti. Huling iti ang katawan ko, amidaon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni nga punan, kinwaning kalis, pasibayo na kang pepasalamatan ng pon pinuri, binyening kalis karing disipulo na at ngana. Tanggapan yeti ko ngan minum kayo kaniti, uling iti ang kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang pon na lang hanggang tipan, ami bubu para kaya kayo't para karing sablang tao. Banket ami patawaran na rin kasalanan. Daptan yu iti bilang kapigaganakan ka na ako.
Maulaying misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin igaganakan mi o ipaing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Darawon mi kaiting tinapin ning biyang po ning kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka. Ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Papakumbabaming pagamwa mo. King ikaming ansanang mi sulusulu king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kaming anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan me o ikpaing sa iglesia mong makalaganap kay Meto Yatu. When mi ganap yung kinlugod, ngayon kay kaming Papa A. Francisco, kay kaming Arsobispo A. Florentino, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepainawan na mananayang subling miye, ding sablang mayang unabiye, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kaming karapat dapat magkamit king biye alananga. Bangkaya benang Maria, ing Birhen Dolores, Birhen ng Induning Diyos. Kaya bering Apostol, Santo, tinupad king malmong kaburian king kakabaning panahon. Priyanda ka, paligayan kapamilatan ng Hesus Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya ipangmayupayang tutu kagumning Espiritong banal pupuryanda ka at parangalan manggaman kingalangangga. Itmong kapanaligan king Dios sa malugod kay katamongan maus tamo kayang eni kapamilat aning panalangin na tiro ng Kristong Ginoo at kapatad tamo.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing ing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopan ing kekang pakalulu, parati king mikabos king kasalanan at mikabyus salang kasasagkulan karing sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, king maligaya ng kapanyatang ning talapangabos mi i Heso Kristo. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kekang apostol, ing kapayapan lalakuan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiya ko ke kayo. E mula sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nuning pansinan mo ing kasalmantayanan ing kekang iglesia, at pamayapan me empon pisan metungan megpangking kaburian mo, ikang mabibiyempon mag-ari manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabe sana kapilan man ke kayo. At keka Ing antemor. masayang paralan, idakit tapong eniking balang metong ing tanda ning kapayapan at pamikakapatad. Pakamalan kong kakaluguran, nyo ing kordero ning Dios, nyo Jesucristo ing lupa ning lugod at pakalulo ning ipa, nyo ing milalako king kasalanan ning yato mapapalad tamo, ikatamong mayayaos ban makirake king kayang katawan. Gino, ek matampang tanggap keka. Dapat yagkas miya ing amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguranda ka, may git king sablang bagi, at pagnasan ko, ing tanggapanda ka. Dapat pauli na ningining pinandit, era ka atanggap, king sakramento, umeka, muman espiritual, kening puso ko, kakaulanda ka, balamuwari at tsuka ka rin, at pakisametong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sa paintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Ing katawan ng Kristo, Amen.
Announcement po. Sa mga nangangailangan ng babasahin tulad ng Biblia, spiritual books, calendars, Ordo 2023, 365 Days of the Lord 2023, at mga religious articles. Nandito po ang mga Daughters of St. Paul na nagmimisyon sa labas ng simbahan. Maraming salamat po. Ano po bukas? Piyesta. Piyesta tamo naman ngayon eh. Itang bispera, piyesta yan naman. Na? Kahit tamo Jewish tradition. Na? Piyesta. Isto yan eh. Anyapin na November 1st, pupunta tayo sa cemetery afternoon, huling November 2 na ito. All Souls Day na. So, in the name of the Apo Makalulu Shrine, pasalamat kami kang Father Gian Peña Saguma po kang Father Ed De Leon. Di Father Ed De Leon po, kaya mo kay leleta mo Lourdes Sur, East. Magugulo ko rin nga ng Caracala Norte po. Ayan na. Release trend. Ayan. Ako naman, Kenny, makalugko ko rin trend. Agapito ko, ha? Agapito. So, salamat kayong pamunta mo, Kenny. Iba't siya po kayong sakit kanya, niyapin na medyo sasalesen eh. Pero ay kaya pakakit ng kaya. Kaya niya. Energetic yan. Balo ko energetic yan. So, kang Father Gian naman, bait siya po San Luis. Kitnang ke, yung kayang birthday, September 2, 1996. So, 26 siya po Father Gian. May ordin niyang June 10, 2022. Kawangis kaya po may ordin. June mo naman, 19. Buri sabihan ko, 19 na no? Ala ko pang Alzheimer, ha? 1976. O yan, ha? Pareho kayang gaya. 26 years old ko naman. Kanyang ma-ordin ko. Dapat sana 24 o na yung pepaistang. Pepakabakin dito. Masyado kong anak. So, punta ka lang nga ako, may minyagkeka ako. Aliya na. Huling sinabi ko, ala na ako kanita. May ko 1988 kay San Luis. Perhaps ako may ngasal ka rin, pengari na. O ako kano, ana. O yan, kasalanan ko may bait siya. Aliya. At yung ang plano ng Diyos yan. Nanitang kay Jeremiah, paborito na rin pare. Before you were conceived in the womb of your mother, I have already appointed you to be a prophet. O yan, ha? Pami-conceive. At yun yung plano ng Diyos para kaya. No? So, ito yung plano ng Diyos para kay katangan. We have to discover that. So, salamat kayong pamunta mo, Kenny. Manano sanang lalong sumulong yung kabanalan mo, Tibong Pari, at sana Lucas Constantina Boses. Misa Neldo, siguro may labang kayong pamangantanin. Unay kung magang makanya, kakanta ko si rock and roll. Yeah, balladeer. Pero tayo kay Father Ed. Yan po yung artista ka rin pari mi. O yan, palakpakan tala po lang adwa. Salamat ka kayo. Manalangin tamo. Hoy paming malugod, king pamakirake miking misteryo niniting Eucharistia, ipaintulot mong ing magligtas mong lugod sumulong ka ring puso mi, itiadwan mi,
king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabi ake kayo, At kaya ka, at bendisyonan na kining Diyos sa mayupayang tutukang bedaring kay kayong familia at pakamalan king biya ti pagkalubnas sana, ing pekamalalam ng kapagnasan ing kay kong puso, ing ipa, ing anak, at ing banal na Espiritu. Amen. Ume kayo king kapayapan, pamatulan niya ing ginu, karing biyayo. Salamat, King King Diyos. Diyos. Yan naman pwede tuloy sa piba, pumamakalu.